Colombia Kerizon region la khon scientist le paleontologist team ho ki thuin sung mai hol alai naw khani nasata in anlayo nei hichi coal mine mun hi achi sa 60 million years laya gammang rainforest akona kisim do ahin hichi achu scientist ho chun gamsa le thing le go luita ta a remain tho kimudo te ding hi tiai ana holo hi hichi mun hi so laya kona leisit layer chom-chomin anabu khumsa mun kitang ta kha zonga hin hitia thilui ho holdo na dinga lei ima alai do lai wa chun alai noilama song la awa chun thil kitang ta khan hi ahin mudo tawin hi hichi chu phatte chan dim thim ta in ala don alai sit man ho chu asu thing wa a hi le hichi chu imadang hilawin sa gu keu khan hi anahi ni abangin hichi chu ole gu hinti atibin abangin sumkong lien ta ho gu hinte ativin abang khat ke chon hichi athilmu do chu masanglai thing phung lien ta ho amut hlalwa den hiding hi tin sei nei ahin la hichi chu ahin khul kirwa hi le vannoya gulpi lin pen tia ki he taitano boa gukyu ahi ti ahin hedo kitaw nei hichi gulpi hi tu khanga kimu gulpi ho mai abang puin ehon gulpi lin pena he no green anaconda kiti sanga ho azat som lama lina gi zo chule passenger bus ho sanga jong sauzon lai hi hechi taitano boa gulpi hi itia hitile theiham I chana lin mongam ama hin ipi ania ipia kiwa ham I atile amazon gamang sunga hi anathiden kha hiding ham ti ho hi meeting mithim ho holdo dungjuya konin chomcha anabe ho mote hichi taitano boa gulpi gukeu ho kimudo nahi saden ta thil su ai point 1994 kuma chu aneki panai ta ni hiya hin geologist Henry Garcia kitipahin Kerizon coal mine muna thingba tabang thil khat ahin mudoin ahin la hichelaya chun koiman gel thupin jong ananai powin hiti chun books khat ahin asimun akoi tuk tawin hi chizo nung kumsom thingdi chatlam 2012 komin geologist mama Fiebeni Herari kitipahin hichi 1994 anamu do tabang chet fossil ho chu hichi thil amu naw mama chun ahin mudo kini nei hichi geologist ho chun leisit kisim ti lama gammang hichi rainforest kiti hola thingle go chule hampa ima ho chu iti ana umwa itabang bang hiding hamti ho hi hold oding agu no hi hiti chun chwa athilmu da ho chu 2007 kumachun Florida Museum of Natural History munin holben anei dingin anathot tawen hi hichi chun laptopi ta ho a khulna ahin nei wa hi le hichi thingba dana agelu le sumkung a hilole ole ho gu keu hidinga agin mo ho chu agin mo sa le thil ho chu to kituna ananei tapui nei hichi gu keu amu da uchu tulai gulpi nalai anaconda le python kiti ho agu ho to ahin te ka wa hi le hichi gu keu chu gulpi a khara hi ti ahin hedo tawen anaconda ho sangin jong agu chu za thumlamin alin zoi nei science lang hi ake setting le alit aniaw dan size hi poimo mama kha jong chahin hiji chun ahin hul tu nawa konin hichi taitano boa hin masanga record ana umzo si ahin kho khel ta hi mathematical models mangin china nei mi ho chun gulpi asaudan le alit dan ho chu ahin hul don hichi dungjui chun hichi taitano boa gulpi lit dan mong chu fit som li le ni a kona fit som nga chan ho a sau hiding a hi atiwen chuti hi le tu khanga anaconda gulpi ho sanga hi ale ni lama sau joding tina hi taitano boa gulpi hi asau mai he pon ale danjong api lingsa mihim ta asatilam aphain agi danjong kar ho sanga gi joding kg sangle jani ho vel hinte atiwen anaconda gulpi ho sangin azat somlamin agi joy nei hicha ahin mudo othil hin vanoi pumpi hohet do na tha ahin pin hichi gulpi hola ajong alengo hite ding a hin khunungin amin dingin taitano boa ti cho ahin min saw nei hichilaya do na lin pen cho hile itia gul chu chutile thei hi ham a hi lole ipja hi chana chu lin hiding ham ti a hi
chule tu khanga gulpi ho hi itia hi chana chu lien thei talo ham ti ho hi chi ho don but na hi agam din mun le climate ki khel dan to ki zop na a hin nei kin in hi aji chu gul ki ti ho hi ectothermic a hi lo le cold blood animal a hi win aji chu mi him hin ama ta sa kona ata sa sulum thei dinga hi hit a hin sim do the hi in a hin la gul ho hi agam environment temperature a ki ngam jing o hi chi hi biology lam het na nei ho le lekha sim ho chun ne he thim je dio hi in agam environment asat chana hi chi cold blood animal ki ti ho hi metabolism gang ti na hin metabolism chu e ho he thei pen ding in ki seile na thil ne ho na tha a ahung pan na ki sei na hin metabolism agan na a chu a tha o jong ki du ganga khangjong khanggang uwa a thil ne ho jong asunga jun thlawa chele ata sa o jong a khan le be sa thei hi taitano boa ki mu do na ako na hin het do thei khat cha hi le achi sa kum million som gu lama chu hi chi Colombia gamla ho hi tu khang sanga hi ha ta anasa zo a hi ti het thei hi chi khanga lei sit asat dan chu hlang pia kumhlum thlalunga a temperature chu 32 degree celsius chunglam ngena a hi tin jong a seon lei sit average temperature chu hi chan chu a hi jinga a hi le agam zo se chu no jing in tin kot jing ding hai na hu la jong ha ding ti na hi chutia chu hi chi gammang sung jong chu anamo da phla lo ji a chu asunga cheng gulpi taitano boa ki ti ho jong chu hi chana chu asu lina tha ha ta asim do the hi tu din muna amazon gambang la ho khu mi him te adinga sa akisa a kot jinga ki het wanga he chi taitano boa gulpi ho adinga dapwal na lai ding a hi he ji achu tu chana hin ana hing na lai hen lang hi jong le agam din mun dung zu ya hi hing zo lo diu am ho dinga dap valentin athi lo diu a hi le hi chana lin ta sa aneu a hi je chen ani adiu jong chu khat vei ani ading mai jong tam ta angai ding a hin chuti hi le hi chi gul pi ho chun hoya an ne akilau hin tem ti hi mi holung don na khat chu a hi kit ta na hi aji chu ata sa agi wal je a leichunga ki thol le de jong ama ho dinga ha sa in tin asaw wal je achu adei wa jong cha thelo diu kin hi kolkil na nei mi ho akona ki mudanin hi chi taitano boa gulpi ho hi all ola wa le tuinui gula hi ti in aseon tu khang ole zat khat ho banga ama ho hin atam zo tuinuya hin kho omanawa leichunga umbe se lo a hi ati we hi aji chu agi hle awangwa tuila a aum tingole tuichun ale wa hi tia chu alulam se hi ado sa wa ni eding ima aki hol jiu a hi tin jong ase we hi taitano boa gulpi ho hin ani eding adel tholowa mun khana ki sela ananga tho jiu ambus anabol tho jiu a hi je in nidan tam ta sung abang le ni khat ni cheng chat lo hi la aum na khana den jiu a hi ata sa chu tuinuya aum ting le tui color to ki to a aki muji in sadang ngadang hon agulpi chu amu thei ji povin ima lo danin agel jiwen hi hitia chu gamsa dang ho tui don ding ham ama na kom a hin nai tingule akin thei pena tha asena ani eding anaki ma ji hi scientist hon biomechanical models a konin taitano boa gulpi ho hin ani eding gamsa dang ama tinga a hile hata avei kuluba hichi avei kulna pressure hat dan chu 400 psi chan athling zoe ati we hi a pressure hat dan chun asagu ho jong apet pe na asu chip jing theya ata asa athi san chi dan ho asu tang jing thei apet pe na asamat chu atha jing thei hi gulpi ho hin ipipen ane ohiding ham itile athang pia hi ancient tropical forest la ho a chu sumkung lin ta hole ole lin ta ho chu ani heding hi tui noi sumkung tartar ki thi ho khu hi khanglaya ana ho chu fit gi chanchana sawa lin zo jong ana ti in aseyon hi taitano boa gulpi hin hi ho tabang ho chu ama zia ani eji hin aji chu ama hi alit na ke ka a ha mong jong chu nga ho mai ga ama na pe na dinga ki sim hilowin sagu ta bet ho jong pet bung jeng thei dinga ki sim hi cha ko na hin taitano boa hi gamsa dang ni sa ho la azong ama hi gamsa ne ji sa ho hin nekit
predators chung nung pen a hi ti the hi hi chi thil amu do naw zowa ko na chun kum tam ta sung hi scientist hon agulpi mu do atingku bo anane wa hin hi ji chun Titanoboa gulpi chu amel itabang hi a ani ading itabang anama gm ti ho chu huldo ha anasa hle jengon hi ahin la 2011 kum chun intam mai khat Jok Moreno Barmer kitipahin Quezon munin Titanoboa lugu khat hi ahin mudo kinin hicha ko na chun Titanoboa gulpi hin akam hata aka a gancha lin ta hojong bailam cha aval theya alu sanga azat thumalin sa hojong bailam cha aval hlom the hi ti ahin hedo theyun hi alho bu niaw cha hejong le athil he theina chu lin ta hi kinin ata sa ko na hin sadangin ahin nai jong le ahe thein hiji hin zan athimla in jong ani ading bai cha henin aman thei ne hi hichi gulpi dinga hi tui poimo mama hi tui to ki thulowa chu ata sa agi wal na ji a kona hi ama le ama ki su kha a ki tha jing thei asunglam organs ho asu se the a hi hitia chu asat adap het na hi chun tha ha api a tui chun agi dan asu hlom jep ji hi hichi gulpi jong hi pathin thil sim kidang mama kha cha hin a hi le hi bang si a ha na ki do pi jong nei lo a hi kina hi le iti dana anamang kit thei hin tem ti ho hi mi holung don na kit khat cho a hi ta nei hi chi don but na chu bailam cha hin leisi ni ki khel jing a hi je in Titanoboa gulpi ho hin agam din mun le ki khel na ho chu am ho dinga hin na thei hi talo ti na hi jing a hi Paleocene era zawa kona leisit climate hi hungha dapla a mihima dinga asat adap thiam khat ki khial hi a khona ima om be lo wanga hichi cold blood animal kiti ho adinga hi thi na thei hi ki hi hitia chu leisit temperature a hung nim thla na chun gamsa ho metabolism asu han mo a digestion system jong asu ngan choma atha hat naw jong asu hloma a hiding bangle adei bang ta wa ani adiu jong akima thei talo hi hitia chu agam ecosystem jong ahung ki khela hi le masanga tui tampi pi ana namun ho jong tui hung kangam kina chutia chu am ho dinga hindan ha sadeu dewa a hin sim do hi hitia chu leisit sat le dap niaw khat khana ahung ki khel na ho chun vanuya gulpi lin pen Titanoboa ho chu ana su mangkha a hi tai ne hi tuna ding hi chan chu hin tin video hi hoi sa ole like share na bolotin video kina ki mukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.